Iginpatapod ang Department of Public Works and Highways kun DPWH nga hingpit nga mababag-ongan magmamaupay ang kabutangan han bugos nga Maharlika Highway has summer antes matapos ang tuig 2027. Sumala kan DPWH Secretary Vince Dizon ini nga daka nga proyekto in kabahin ng seryoso nga tinguha iton administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mapakasug ang infrastruktura nga ekonomiya sinirangan Visayas. Didan ginbuhat nga press conference kakalop nga adlaw ginkumpirmahan sekretary nga prioridad ng gobyerno ang rehabilitasyon han bugos nga kalsada nga natika nga Ilocos Norte ngadto Zamboanga, Mindanao. Sakay hinbos kaupudan mga lokal nga lideres nga opisyal han DPWH 8 personal nga gin-inspeksyon han opisyal ang sobra 200 kilometro nga hirayuhan ruta tika nga mga critical nga parte han Samar ngadto naman ha San Juanico Bridge. Dida hiniwaray katagon pagkadismaya ni Secretary Dizon han maeksperiensyahan ang 5 km per hour nga dalagan ng sasakyan tungod ang girauti nga kondisyonhan kalsada, partikular na pinabak daw ng Santa Rita nga seksyon. Pulong niya diri ilaan ruba nga simento ang tututukan han ahensya. Lakip nga igpapatuman ha pag-ayad ang mga major steel bridges nga amo ang kinabuhihan transportasyon ha rehiyon. Sugadhan Gandara Bridge, Calbiga Bridge ng San Juanico Bridge nga nagdudugtungan Samar nga Leyte. Naglalaom hiya nga antes matapos ang 2027 daka nga partehan Maharlika Highway ang maayad. Iniin pinaagi ha pakipagsumpayan ha dagko nga mga kontratista para masiguro ang madagmit nga dekalidad nga trabahohan proyekto. Ginklaro ang sekretaryo nga ang pundo para hini nga daka nga proyekto inkukuhaan tika nga national budget para itong tuig 2026 nga 2027. Upod na adton savings sa naglabay nga mga tuig han ahensya. Hini nga paagi pulong niya may papatuman ang proyekto nga diri nagin kikinahanglan ang pag-utang nga mga langyaw nga institusyon. Ang nasabi nga proyekto ang ginlalauman nga maghahatag ng komportable nga biyahe ngan mas madagmit nga daloy han komersyo tika nga Luzon ngadto ha Mindanao. Katuyuan ang gihapon hini nga tulbukan ang peligroso nga biyahe darahaton peligroso nga kahimtangan kalsada labi na ha probinsya han Samar. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.